Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rutende ibashyikiriza amakuru atosoye abagezweho arebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Akaba ari amakuru agezweho ku mugoroba kuri uyu munsi wa kane w'indwi turi ku igenekerezo rya 7 imyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomakomeye ariko aragenda agarukaho arebana n'umutekano muri aka karere. Turaza kubabwira ko izasarambwe zifuza ko leta iharanira intwaro rusange ya Kongo igira imiyoborere nk'iya leta zunze ubumwe za Amerika. Ibiro turaza kubisasangura mu buryo burambuye tubabwira icyo bavuga ku bijyanye na federalisme ndetse nuko leta ya Kinshasa yagize ikibitangazaho. Turaza kandi kubabwira amakuru akomeye ajyanye nuko MRDP twirwaneho yamaze guteguza igisirikare cya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo intambara idasanzwe. Hagati aho Loniyo irashinja izasarambwa impfu z'abarenga 300 bo muri Rucuru ivuga ko bishwe mu kwezi gushize kwa Mukakaro. Turaza rero kandi kubabwira ko Ububirigi bwaburiye abaturage babwo nyuma yo kwirinda intara zigera kuri 6 za leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hagati aho ba minisitiri 4 ba leta iharanira intwaro rusange ya Kongo bari mu ruzinduko rw'iminsi 10 muri Amerika y'Epfo. Turaza kurebera hamwe ibi aho bihuriye n'umutwe w'izasarambwe nawo maze igihe kinini utana mu mitwe n'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu makuru arebana n'ubutabera ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turababwira ko ubusabe bwa Mutamba Costa kuri ubu bwamaze kuba bwakangwa n'umucamanza nyuma y'uko avuze ko yadashaka abacamanza babiri muri uru rubanza. Ubusabe bwe bukaba bwateshejwe agaciro, urubanza rurakomeje. Turaza rero kandi kubabwira ibijyanye n'imirwano ikomeje kubera mu bice bitandukanye biza teritwari ya Warungu ndetse no mu nkengero z'igisagara cya Uvira. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomeye arebana n'imirwano ndetse n'umutekano tubabwira uko bihagaze. Ariko hagati reka duhere ku bijyanye n'ikifuzo gikomeye kizasarambwe kirebana na federalisme. Turaza rero tujya no ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwira ibindi biri kuhavugwa. Niba ari ubwambere dukurikiye hitufata icyemezo gikomeye Fionde Sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha bikaba ari ibiganiro bagezeraho mu buryo bwizewe kandi akaba ari amakuru utasanga ahandi. Ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo riragaragaza ko kugira ngo iki gihugu kije ku murongo imitegekere yacyo ikwiye gushingira kuri federalisme nk'ibihugu birimo leta zunze ubumwe za Amerika. Federalisme ni uburyo bw'imitegekere aho intara cyangwa leta ishobora kugira ubuyobozi bwigenga ikigenzurira umutungo wayo, ariko hakaba n'ububasha igirwaho n'ubuyobozi bwo ku rwego rw'igihugu hashingiye ku itegeko nshinga. Igitekerezo cya federalisme muri leta iharanira intwaro rusange cyatangiye kumvikana mu 1964 hashize imyaka ine igihugu kibonye ubwigenge. Cyubuwe muri Mata 2025 n'umunyapolitike Olivier Kamitutu wasabye ko itegeko nshinga ryo muri 2006 ryavugururwa. Intara z'iki gihugu zikaba eshanu: Oriental, Equateur, Congo, Kasai ndetse na Katanga. Kamitutu avuga ko utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagaragaje ko mu gihe imiyoborere ya leta iharanira intwaro rusange yavugururwa izi ntara zikwiye kugira ubwigenge bwo kwigenzurira umutungo zikabonamo inyungu 60% kuko ari byo bizatuma ibibazo bimaze imyaka myinshi byugarije igihugu bikemuka burundu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ifite intara 25 n'umujyi wa Kinshasa. Buri yose ikaba igizwe n'inzego ebyiri: guverinoma igizwe na guverineri wungirijwe na ba minisitiri ndetse n'inteko nshingamategeko yayo. Izi ntara zifatirwa ibyemezo byinshi n'inzego rusange z'igihugu zikorera Kinshasa.
itegeko nshinga rivuga ko intara igomba gufata 40% by'umusaruro uyiturukaho mu gihe leta ifata 60, kandi ko mu gihe hajemo amakimbirane urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga ari rwo rujyakemura. Gusa abatuye mu ntara zirimo ho Katanga, Ruraba, Tanganyika na Kivu y'Amajyaruguru baragaragaza ko iyo ngingo itubahirizwa. AFC irasaba impinduka. Iri huriro riragaragaza ko mu gihe intara zo muri leta iharanira intwaro rusange zizugarijwe n'ibibazo bitandukanye, imiyoborere ishingiye ku murwa mukuru atari yo ishobora kubikemura, bityo ko igihe ari ikingo abanyekongo batangire ibiganiro mpaka kuri federalisme. AFC igaragaza ko federalisme yatanze umusaruro mwiza muri Amerika, mu Budage, mu Bubiligi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Ubusuwisi, Canada, Nigeria n'ibindi bihugu byinshi, bityo ko na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ikwiye kugira iyi miyoborere. Yagize ati uburyo bushingiye ku butegetsi bumwe cyangwa kuba ubutegetsi bwinshi bw'intara buva ku rwego rw'igihugu byagaragaye mu myaka irenga 60 ko bidashobora gukemura ibibazo by'abaturage cyangwa se gukumira ibibazo bihora bigaruka. AFC yagaragaje ko muri iki gihe leta Kinshasa yikubiye ububasha bwo gufata ibyemezo mu rwego rwa politike no kubungabunga bituma idatanga umusaruro byitezwe. Yijandika mu bijyanye no kunyereza umutungo ndetse no guheza intara. Federalisme ikora neza, yaha inzego zibanze ububasha bwinshi bwo kugenzura ingengo y'imari yazo, umutungo kamere ndetse na gahunda z'imitemberere. Ubuyobozi bwegereye abaturage bugakora neza kandi bugakemura ibibazo by'abaturage. AFC isaba ko inzego zibanze zigenzura urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuhinzi n'ubworozi, ubukerarugendo n'urw'umuco, amashyamba, ibikorwa remezo ndetse n'ingufu. Ibona ko leta Kinshasa ikwiye kugumana ububasha mu nzego 3 gusa, arizo igisirikare, ububanyi n'amahanga ndetse n'ubijyanye n'imisoro. Umuvugizi wa guverinoma ya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, Bwana Patrick Muyaya, mu kwezi kwa kane yagaragaje ko federalisme ishobora kuba igikoresho cya AFC cyo kugenzura ibice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yagize ati abatubwira ibya federalisme bazabigeraho bate? Biteye impungenge kuko no gushyigikira igitekerezo cyabibwira ko igihe kigeze ngo bagabanyemo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mo ibice, ni umugambi ubihishe. Marie Ange Mushobekwa wabaye minisitiri w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu yagaragaje ko gushyiraho federalisme bidasaba guhutiraho kuko abaturage bakwiye kubanza gusobanurirwa ibyiza byayo. Ati numvisha abantu bamwe bavuga ko ikora neza muri Amerika, mu Budage, Nigeria, Ethiopia, ariko byatewe nuko ibi bihugu byose byateguye abaturage babyo ngo bazakire neza federalisme. Hatagize impinduka muri Qatar yateganyijwe ibiganiro bizahuza intumwa zizasarambwe ndetse na leta Kinshasa muri iki cyumweru, bikaba rero biganisha ku masezerano y'amahoro. Muri iki kiganiro cyagiruhuje abanyamakuru ndetse n'ubuyobozi, cyabaye ku igenekerezo rya 26 Mukakaro, umunyamabanga uhoraho w'iri huriro Benjamin Bonimpa yaciye amarenga ko mu biganiro bizahuza AFC na leta muri Qatar bazatanga igitekerezo cyo gushyiraho federalisme. Ibyo benshi mu ku ruhande rwa Kinshasa bavuga ko batazigera babasha kwihanganira, ndetse yewe bamwe ntibatinya kuvuga ko ibikomeje kugenda bivugwa bitazigera bibasha kuba byagerwaho, kuko bamwe bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo barwane ibi kandi babirwanye. Ariko kugeza ubu ngubu ibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Hagati rero ibikomeje kugenda bigaragara nuko urugamba rwo rukwitegurwa bikomeye, ibikorwa byo gutegura intambara bikomeje kugenda birimbanya, aho kugeza ubu ngubu MRDP twirwaneho yamaze guteguza intambara ikomeye. Ni umutwe wa MRDP twirwaneho haranira inyungu z'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo batangaje nuko nubwo wifuza amahoro arambye ariko ufite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurinda ubuzima bw'abanyamurenge bagabwaho ibitero n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibyatunguye abatari bake
nyuma y'uko mu minsi ishize igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Kongo gifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDL Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bagabye igitero gikomeye mu bice bitandukanye bituwemo n'abanyamurenge mu mpera z'indwi heze. MRDP yatangaje ko hari abarwanyi ba FDL bari gutorezwa ku butaka bw'u Burundi, aho buri umwe yahabwaga amadolari 50 mbere yo koherezwa mu duce twa Ruvunge, Rubarika ndetse na Remera, avuga ko hari ibirindiro bikomeye z'uyu mutwe. Ejo bundi ku wa kabiri w'indwi heze nanone MRDP yavuze ko habaye ibitero byakozwe na FARDC, FDL n'umutwe wa Biloze bishambuke mu gace ka Ilumba mu majyepfo ya Minembwe, n'ubwo ingabo z'u Burundi zitagaragaje muri ibyo bitero. MRDP yasabye ko zihita ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Naho ku wa gatatu w'indwi turimo indi mirwano yabaye ibera mu bice bitandukanye bya Minembwe, birimo Mikenke, birimo Birarombiri, birimo Marunde, birimo Rugezi, birimo Kipupu. MRDP twirwanaho n'izasarambwe bavuze ko babashije gusubiza inyuma ivyo bitero, ariko ku ruhande rwa FDNBC ko bimeze, amakuru aragaragaza ko bamaze kwigiza inyuma bikomeye iyi coalition. MRDP twirwanaho yagaragaje ko nubwo yifuza amahoro izakomeza kurengera abaturage b'abanyamurenge ikoresheje inzira zemewe n'amategeko mu guharanira uburenganzira bwabo nk'uko bigenda byibonekeza. Umutekano muke komeje kurangwa mu bice byegereye Minembwe, aharangwa imirwano ishingiye ku moko, inyungu za politike no kugerageza kugenzura ibice by'ubutaka. Ni mu girero no mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane nanone baramutse barasa ibisasu biremereye mu nkengero za centre ya Mikenke. FARDC nabo bafatanyije barimo gukoresha imbunda zo mu bwoko bwa 12 ndetse n'amakompro ndetse na za mashini gani mu rwego rwo kugira ngo bigize inyuma uruhande rw'izasarambwe ndetse na twirwanaho narwo rukomeje kugenda rugaragaza imbaraga zikomeye. Hagati aho rero kugeza ubu ni ibyago bikomeye kuzasarambwe, aho umuryango w'abibumbye biciye mu biro byabo bishinzwe uburenganzira bwa muntu watangaje ko abantu benshi bashinjwa kuba barivuganywe n'uyu mutwe muri Kivu y'Amajyaruguru mu kwezi gushize kwa Mukakaro, aho bitangazwa ko abantu barenga 319 bagandaguwe. Komisiyo y'abiriya biro nk'uko bigaragara biciye kuri komiseri w'ibi biro Volkatoka ku wa gatatu yatangaje ko abishwe barimo abagore 48 n'abana 19 mu cyumweru giheze. Uyu muryango wari watangaje ko abishwe ari 139, ikavuga ko biciwe muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hagati y'itariki 9 na 21 Mukakaro 2025. Toka mu itangazo yasohoye yavuze ko bari abantu barenga 300 ni mu mubare munini w'imfu z'abantu biciwe mu gitero kimwe kuva imirwano yakubura muri 2022. Loni iravuga ko abishwe n'izasarambwe ari abahinzi bari mu mirima yabo, bikaba rero bivuga ko bagabweho ibitero n'abarwanyi, bikaba rero ari ibintu bivugwa ko bikomeje kugenda bifata intera. Ibiro ntaramakuru leta z'ibyabongereza byo biravuga ko amasoko abiri y'abantu bakora muri iyi miryango yababwiye ko 100 bishwe, amazina yabo yamaze kumenyekana ndetse ko n'iperereza kuri ubu ririmbanyije. Iki gitangazamakuru ku ruhande rwayo kivuga ko kidashobora kwemeza ziriya mfu izasarambwe biciye muri perezida wayo Bwana Bertrand Bisimwa mu ndwi iheze, yatangaje ko buriya bwicanyi bashinjwa ari umugambi ugamije kwisiga icyasha wakozwe n'abakozi b'uyu muryango basanzwe bakorera mu kwaha kwa leta y'i Kinshasa. Bisimwa yavuze ko izasarambwe ubwazo zakoze iperereza bagasanga buriya bwicanyi butarigeze bubaho. Yavuze kandi ko amakuru bafite ari uko mwabiriya biro za Loni harimo umunyekongo umaze igihe kinini akora icengeza amatwara ry'ibintu bitigeze biba. Yunzemo ati mu by'ukuri bigamije iki? Intego yari iyihe? Intego yari uguhisha ubwicanyi bwakozwe na ADF muri komanda mu ntara y'Ituri, kubera ko ikomanda habaye ubwicanyi mu nsengero aho bisha abaturage, kandi igisirikare cya FARDC cyabigizemo uruhare kugira ngo birinde ko ibinyamakuru bivuga ndetse n'inkoranyambaga zikandika. Bakomeza bavuga ko ibi bikaba rero ari ibintu bizakozwe mu rwego rwo kuyobya uburari. Ibi ni ibyatangajwe na Bertrand Bisimwa, perezida umutwe w'izasaramwe ndetse akaba n'umuhuzabikorwa wungirije wa Alliance Fleuve Congo, agaragaza ku bivugwa. Hagati aho rero bikomeje kugenda bijya ku rwego mpuzamahanga,
aho guverinoma y'Ububiligi yasabye abaturage b'iki gihugu kwirinda gukorera ingendo zitari ngombwa mu ntara 6 zo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kubera umutekano mucyo ukomeje kugenda ugaragara. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu itangazo yasohoye yasabye Ababiligi kwirinda gukorera ingendo mu ntara zirimo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Tanganyika, Maniema ndetse na Chopo. Minisiteri kandi yagaragaje ko intara yaho Katanga, Rulaba, ho Lomami nk'izo Ububiligi bagomba kujyamo bari menge kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda birangwa muri ibi bice. Ububiligi bwasabye abaturage babwo kuba maso no kugerageza gushaka amakuru nk'itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga no muri ambasade, aho rero bivugwa ko bagomba kuba bakitondera biriya bice. Iki gihugu cyasabye abaturage bacyo kwirinda uburasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka kubabuza abaturage bazo gukorera ingendo muri ibi bihugu 21 birimo na Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bagaragaza ko imvu nyamukuru ituma bahagarika izi ngendo ari ibijyanye n'umutekano muke bikomeje kugenda byibonekeza muri ibi bice. Aho rero bigenda bigaragara ko ibiri kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ari ikibazo gikomeye kandi gikomeje kugenda giteza intugunda mu buryo budasanzwe. Dukomeje n'aya makuru yacu rero tugiye kuganira ku nkuru ikomakomeye igaragaza uburyo ki Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo ikomeje ibijyanye na diplomasi, aho kugeza ubu rero yamaze kohereza intumwa zihariye muri Amerika y'Amajyepfo kugira ngo bagenzure ndetse bagaragaze uko ikibazo gihagaze. Reka rero dukomeze tubabwira byinshi ko bikomeje kugenda bitangazwa kuri dosiye bihura neza n'ibimaze iminsi bigenda bivugwa ndetse n'ibizagiye biba mu bihe bitandukanye. Reka tubabwire uko ibi ngibi bihagaze ndetse nuko bimeze. Mu makuru dufite biravugwa ko diplomasi ya Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeje kwiyubakwa umunsi ku munsi. Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imaze gutera indi ntambwe muri y'Ububanyi n'Amahanga, aho yatangije ingendo za diplomasi zitigeze zibaho muri Amerika y'Epfo zirimo ba minisitiri 4 kuva ku igenekerezo rya 3 kugeza ku igenekerezo rya 13 Nyandagaro 2025 biteganyijwe ko bagomba kuba bari muri ibi bice. Uru ni uruzinduko rwo muri Amerika y'Epfo rugamije gushimangira ubufatanye hagati y'ibihugu bibiri ndetse n'ibihugu byinshi no kubaka ubumwe burambye ku nyungu zisangiwe, nk'uko iyi nkuru dukesha media Congo.net ibivuga. Intumwa za Kongo ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kwayikwamba Wagner zigizwe n'abayobozi bakomeye muri guverinoma barimo Guy Kabombo Nkandiya Vita, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Eve Bayizaba Mwasudi, Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe ushinzwe ibidukikije n'iterambere rirambye Julien Paluku Kahongaya, Minisitiri w'Ubucuruzi bwo hanze y'igihugu Yolande Erebe Mandebo, Minisitiri w'Umuco, Ubuhanzi n'Umurage na Mbuyi Katarina Wagner, umujyanama mukuru w'umukuru w'igihugu mu bya geopolitike ndetse na diplomasi. Umurwa mukuru wa Uruguay Montevideo niho hatangira uruzinduko kuva ku itariki ya 5 kuzageza kuri uyu wa 4 ku itariki ya 7. Uyu mushyire rukaba wakiriye uruhererekane rw'inama nyunguranabitekerezo zo ku rwego rwo hejuru hagati y'abayobozi ba Kongo n'abagenzi babo muri Amerika y'Epfo. Ibiganiro bya mbere bizibanze ku kubaka uburyo n'ubufatanye bw'ibihugu byombi hashyirwaho urwego rw'amategeko rwo gushora imari no gushyira mu buryo ubw'ubufatanye ibijyanye n'uburezi ndetse n'ibindi bitandukanye. Uko kwegerana hagati ya Kongo n'ibihugu nka Uruguay, Argentine na Brazil bigamije gusubiza Kongo mu mutima w'ibikorwa bya geopolitike mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Minisitiri Therese Kwayikwamba Wagner yavuze ko binyuze muri ubwo butumwa bwa diplomasi, Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igaragaza ko yifuza kwagura kwigaragaza nk'igihugu gikomeye mu karere gifite icyerekezo cy'isi mu gushyiraho urufatiro rw'ubufatanye bushya hagati ya Amerika na Kinshasa bagamije kuba ihuriro ry'imibanire hagati y'ibihugu bibiri mu nzira y'amajyambere ishingiye ku kuzana ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Aha muri Uruguay aya masezerano y'ubufatanye bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na Uruguay yashyizweho umukono ku munsi w'ejo ku wa 3 ku igenekerezo rya 6 Nyandagaro 2025 i Montevideo. Nk'uko bitangazwa aya masezerano y'ubufatanye harimo ubufatanye mu bya gisirikare yasinywe na Madamu Sandra Razo ndetse na Minisitiri w'Ingabo za Uruguay
mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amasezerano rusange y'ubufatanye yasinywe na Morio Berkiti, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, abashyiraho urwego rusange rw'umubano hagati y'ibihugu byombi, amasezerano ku binyabuzima, imihindagurikire y'ibihe n'ibibazo bifitanye isano n'ibidukikije yashyizweho umukono na Edouard Antono, minisitiri w'ibidukikije na mugenzi we wa Kongo. Amasezerano y'ubufatanye mu muco yashyizweho umukono na Gabriel Vedre, minisitiri w'agateganyo w'uburezi n'umuco na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ishyirwaho ry'umukono ry'aya masezerano ryerekana intambwe y'ingenzi mu gushimangira umubano w'ibihugu byombi hagati ya Leta Intwaro Rusange ya Kongo na Uruguay, ushingiye ku bufatanye, kubahana ndetse no kubijyanye n'ubugenzuzi bikomeje kugenda bikorwa byose bishimangira umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Ni uko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye hita ucyonda sabone wiyongere mu atazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye tubagezaho yibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.